Agroad trip tayo man ng kakabsat, kindinggan tayo man ng tagkakapintas, ng Ilocano patukan. Ay, napay ni marigrigat, may paspas sa rukigkig, maipat patublak. Tinirog nga bagas, tinapagpibiyag, dinan mabaelanen at tuluyen ti agbyag. Balangin sa luyot ken marunggay, pangal daw pangmalem pamigat. Di payen makaangot itinalanitan, siket na dandanin mapugsat. Uping lakay bakit ken agtutubo, agpanunot agagawa, agridridam kayo, angayen yu amin, akabaelan yu ibangon, kabibiyag ni Filipino. Luyot ken marunggay, pangal daw pangmalem pamigat. Di payen magkaangot itinalanitan, siket na dandanin mapugsat. Uping latay bakit ken agtutubo, agpanunot agagawa, agrid-ridam kayo, angayen yu amin, akabaelan yu ibangon, kabibiyag ni Filipino. Ay, napay ni marigriga, may paspas sa rukigkig, maipat patublak. Sinturong nantay pairot, pairot pairot, siket na dandanin mapugsot. Sinturon nantay pairot, pairot pairot, siket na dandanin mapugsot. Siket na dandanin mapugsot. Bagis nan tay nagsisining galo. Sinobyo, di may sangay
Uncle Bertie natari pato iti dingwen pakulidanan nasken autulade awan kanyan at banog ginadaulat ta o sumalo uri maka sinit pa iti podot nakaret kadalata uri adda sa gubarit na agpastron langit di pa nakainanana kasta ni Uncle Berting sala sumangpet no ti malemen tati kayat na rumang ay panabiyagem nalpas tiraraapen aba nagbiro panggedanen ala tiro tadandanin panagaapten ngem apay tanaliday taabagam nalpay iti naamwam ti presyo iti bagay ni Uncle Berting di pa yung mesem na panbay kiti nakiinumen ngem kunan na sumulitak nunik scrapper sumarunua pa nagtatalon raep kang sikakit ni maton doble pa iti presyo di abono awang paikit danong regasyon de gasolina iti padano ni Uncle Berting nang isaldan taltalo dinansa ang masakan tati magkelen iti pamilya tati baro nang nagbasbasakit ng asawa nagresak ti pakasar na balsiritoy balsiritangem nalakunan kay may sanga ektarya basta ni Uncle Berting sala sumangpet no ti malemen anya narigat di malaro makayen ada na po ko ni Uncle Berting isipayan ang pagpagkarsen ala tiro madlawan lumakayen at may sa amale ang nakita ni Uncle Berting nakatugaw at kakabi nakamulele awanen iti matalon inaamin ang nalakot awan piket keng kwanan magtaripato uno agritin na panagugot iti kamutin iti sumangpit si malibugag ni Uncle Berting dagiti anak na agrama na puko na naglanan na daan na pandinisita dakel nagbaliwan dagiti anak na iti kinagaget imalataken kwana Dr. Ken abogada ni Uncle Berting anyang atang nagrana
Madam Sonia. Ayan, hello sa ating 167 live viewers. Happy watching, Uncle Reventor Lagmay.
Cavite, rice terraces, jay Banawe. Kakabsat amaday dayaw, ikaman ikasindayaw, tattao jay imukaw, na respeto ken natayaw. May sabit a probinsya, makunang akalinga, nagtitira iti agungda, nalaing dapay agumangsa. Ilidaday apayaw, awan kanuti agtagtakaw, agkay wara iti karabaw, ngem awan ti mapukaw. Nupanggit ikay kayo, nagadujay handeto, no kaya tiyo ti repolyo, mountain trail ti papananyo. Napisat apapalasang, nagadujay kapangan, nupanggit iti kuto, mapan kayo ijay buko. No minas iti silaw, naglawa jay ambuklaw, no minas ti patatas, mapan kayo ijay bugyas. No minas ti balito, Felix palatok ket antamo, no minas iti gambang, ijay lipantongan kayan. No adu ti tattaumas, karkarod dito'y bagyo, ngem awan tanto serbi ti bagyo, no awan ti basurero. Saan yu alip-lipatan, kay lugar at aluan, taijay ti nagtsamaan, bolak-bol ang kaadwaan. Nupanggit ti pagutay man, 1680 papanan, taijay ti pagsasabatan, babarukin babalasan. Ken sa dinuman ti papanam, tintero na amyanan, awan ti pagdanagang, nutang wabas ti pagluganan.
puso tauray intun kano biag ko saan kantong aglindo daytoy nga aldaw ti naikari pusong puso ket agundi tapno sa ngalen tani ayat tungpal daytoy biag inak iawat daytoy puso tauray intun kano biag ko saan kantong aglindo daytoy nga aldaw ti naikari pusong puso ket agundi tapno sa ngalen tani ayat tungpal daytoy biag inak iawat ay anyan anagragsak ay anyan anaggasat tuy puso napnuan ayat dongdongwen tungpal daytoy biag Nagyaman nagkakabsa, ipanangbuyayo ka natin nga video. Katnahang ka pa nakasubscribe iti channel ko, ag-subscribe ka, tano updated ka kanayon dagiti upload ko. Ag-like, comment, kinta, kishare. Nagyaman na!